Poštovani prijatelji na Facebook profilu Promijenimo Hrvatsku, srdačno vas pozdravljam. Evo, najavili smo danas ovaj razgovor sa našim uvaženim znanstvenikom i stručnjakom, doktorom znanosti Srećkom Sladoljevim. Srećko, da te pitam malo kako si ti ove dane Božić je bio proveo, da si se uopće mogao kretati ili si negdje trebao, htio već pa nisi mogao, tako? Inače naglasim na Sladoljev, nisam Sladoljev. Aha, naravno, kretao sam se, bio sam čak i u nedozvoljenim situacijama gdje nas je bilo više od dozvoljenoga, ali neću reći otkriti gdje smo to bili. Prošetam po gradu, susrećem ljudi me pristupaju sa pitanjima, sa čestitkama. Prepoznaju te, znači? Prepoznaju me, ne znam kako će sve skupa završiti, da li mi ili on. Ovo je već za početak. Poštovani prijatelji koji nas pratite, molim vas samo da neko napiše poruku, čujete li nas isto tako dobro, ali ne znam, nisam baš, ne primjećujem baš da se za Božić nešto udeblja, obično se sad puno više jede hrane, kolača, svašta, mrsica. Pa ja se uvijek nastojim, još i dan danas, nakon puno godina braka, nastojim dopasti svoje ženi tako da držim liniju. Evo, jeste čuli, vidite vi kako je to dobro. Ja se nadam da ste se i vi odmorili, da je sve u redu. Naravno, ono što nas sve skupa brine jest to, otvoriš televiziju, bilo koji kanal, čitaju koliko ima zaraženih, koliko umrli. Ako nema dovoljno kod nas proteklih tjedana, onda ima negdje u Njemačkoj, ako nema u Njemačkoj, ima u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Svaki sat se ponavljaju te vijesti. I ovo je prava prilika da porazgovaramo o ovoj ozbiljnoj temi, znači problema koji su vezani i koji se odnose na korona krizu, a ti si ovdje zaista jedan od naših vodećih eksperata i stručnjaka. I poštovani prijatelji, neko će se pitati zašto danas pričamo o ovoj temi, o cjepivima protiv koronavirusa, o problemima, o zatvaranju i tako dalje. Pa znate zašto? Zato što je prošlo već 10 mjeseci suživota sa COVID-19, znači virusom, od pojave u Hrvatskoj, zato što je jučer počelo cijepljenje u Hrvatskoj, zato što u vodećim medijima ne možete vidjeti čovjeka, eksperta iz područja imunologije i biologije da govori, nema drugog mišljenja jednostavno. Evo zato smo vas pozvali da poslušamo, ja ću mi ćemo jedan ležeran razgovor voditi o ovoj temi. Tebe, Srećko, molim da ti u stvari dobro govoriš, vrlo jednostavno, ljudi te razumiju, to sam se već uvjerio kad si već nastupao, kad su te pitali. Pa u tom smislu budi razumljiv kao si prije. Evo, ja ću reći nešto u početku samom o doktoru znanosti Srećku Sladoljevom. Znači, da ne idem u djetinjstvo i šta si studirao, znači ja ću odmah reći da si ti bio stipendist od 80. do 82. godine, Euroatoma, znači boravio sam na institutu za hematologiju u Minhenu, u timu, znači poručavao se u to vrijeme, a i sada, najnovije tehnologije po laboratorijima u svijetu, bio si u drugim zemljama, 83. godine si došao na Imunološki zavod, tamo si proveo praktično sve do sada, praktično čitav radni vijek, dobivao si, bio si u Domovinskom ratu, obrambenom ratu od 1992. do 1994. godine. Nakon toga, 1998. godine, uprava Imunološkog zavoda ti je povjerila zadatak, znači kada je bila već ruinirana proizvodnja napuštena, da pokreneš proizvodnju prirodnog interferona, po čemu je Imunološki zavod bio najpoznatiji u svijetu. I znači bio si i voditelj, direktor istraživanja i razvoja u Imunološkom zavodu, borio si se kroz ovaj projekt Vizija Croatica da se Imunološki zavod vrati. Tako. I sad tek vidimo koliko je to važno, ali eto nikoga ni do danas, svi se oko njega skupljali kad su bili izbori i ništa od toga. Dobio si 2010. nagradu triju nevladinih udruga zbog iskazane građanske hrabrosti. Pa prema tome od GONG-a, od znači fonda Hipokrat i tako dalje. I evo postao se 2010. i 2012. članom dvije Akademije znanosti i umjetnosti.
I ono po čemu te ljudi najviše znaju jest tvoja čvrsta i beskompromisna borba za istinu, s tim da evo, ja ću polako početi postavljati neka pitanja. Dragi građani, hvala vam što ste postavili puno pitanja, znate, postavili ste pitanja da bi Srećko trebao do pola noći ovdje. Ja samo se ispričao da isključi moj mobitel. Dobro, nema nikakvih problema, ovo je prednost u odnosu na službenu televiziju, ne možete izaći iz kadra, a ovdje, dakle, možemo, nema nikakvih problema. Pa evo, sada, dakle, napravili smo jedan uvod i razgovor će biti zanimljiv, mi ćemo se baviti samo suštinom, ali samo argumentima, znate, mi smo ozbiljni ljudi, mi ne želimo ovome pristupati, znači, površno, jer jedva bi neki čekali da na taj način se počne tako govoriti. Pa evo, ja bih te molio, ovo su neki kraća pitanja, pa trebamo li se više plašiti korone ili ovih cijepljenja, jer cijepljenje jučer je počelo? Znači, pitanje je da li se više treba plašiti samog virusa ili cijepljenja protiv virusa. To je dobro pitanje. Na to pitanje nisam kod prethodne ove pandemije, to je bila svinjska gripa, nisam bio siguran. Čega se moramo zaista više plašiti? Ili lažne pandemije, ili zapravo jednog neupotrebljivog cijepljenja. Znači, koronavirus je nešto što je bilo, što baš i nisam siguran da je ovoga trenutka, a šta će sigurno i biti. Statistika pokazuju da negdje do 10. mjeseca ovaj virus nije bio čak niti u top 50 svih uzroka smrtnosti i bio je čak na 20. mjestu što se tiče uzroka smrtnosti od nekih zaraznih bolesti. Njegov se rating nešto, moram priznat, popravio do 12. mjeseca i sada je na 14. mjestu. Cjepivo, to je druga stvar, to možemo dalje. Za tebe neki vole ti reći da si ti antivakser, da si ovakav, onakav, međutim, to nema govora o tome. Ljudi žele da mnogi ne razumiju što to znači. Ti se u stvari protiviš cijepivu preko igle. Zbog čega? Točno, znači ne samo da ja nisam antivakser, nego da sam jedan od rijetkih ljudi koji ozbiljno govore u prilog cijepljenju, zastupajući zapravo, ja razumijem u čemu je vrijednost i moram priznati vrijednost cijepljenja ako priznajem biologiju i način fiziologiju kako mi stičemo prirodnim putem imunost tokom čitavog života koja nas štiti. Da bi ja negirao da taj postupak postoji u prirodi, onda to ne bi bilo ozbiljno od mene. Znači, ja nisam antivakser, ja samo govorim protiv jednog ne fiziološkog, ne biološkog i protuprirodnog načina, umjetnog načina sticanja imuniteta koji je odgovoran za 4 stvari u humanoj populaciji danas. Prvo, to je, znači o svakoj možemo govoriti jako dugo i to mogu obrazložiti, a to je prvo, to je prava eksplozija autoimunih bolesti, naročito nakon Drugog svjetskog rata, kada su masovno i uvedena cjepiva u zdravstveni život. Drugo, neki tumori su ozbiljno isto, su zaista povezani sa cjepivima. To ne bi bilo ništa čudno radi toga što i HPV također je jedan uzročnik i to priznati uzročnik tumora grlića maternice i za to otkriće čak se dobila Nobelova nagrada, a za otkriće da neki virusi koji su preneseni cjepivima preko supstrata na kojima je umnažan virus za proizvodnju takvih cjepiva, to je također otkriveno, međutim to struka uopće ne zna danas. Treće, cjepiva su kriva za pojačanu boležljivost cijepljene djece u odnosu na djecu koja su cijepljena manje, znači slabijeg intenziteta, ili uopće nisu cijepljena, a također su odgovorna za brojne i rapidno rastuće neurološke probleme kroz godinu. Znači, to su 4 osnovne i teške, ne zamjerne, nego optužbe
cjepivima i to takozvanim invazivnim, ja sam ih prozvao invazivnim cjepivima, to su ona cjepiva koja se daju ljudima uz pojačivače, znači preko ih. A sad ovako, neobično je čuti za ljude koji nisu stručnjaci za to, da oni koji su prije dobivali, prije 10, 20, 30 godina cijeplje protiv ovoga, ti u ovim svojim nastupima tvrdiš da upravo ti sad koji su stari ljudi, kao tako, imaju određene kronične bolesti, da oni jesu dodatno oslabljeni imunitet i teže podnose sad ovaj novi virus. Da, oni su teško. Sam ja to dobro razumio. To si jako dobro razumio, znači to je samo bila jedna točka na i onome što od početka zagovaram, što tvrdim. Naime, u znanstvenom radu koji je objavljen nedavno, prije 2 mjeseca u Science-u i koji je potvrđen prije možda 2 tjedna u Nature-u, znači otprilike 100 znanstvenika iz jedno 80-ak instituta otkrili su jednu neobičnu pojavu, a to je da kod onih ljudi koji su u teškom stanju zbog jednog koronavirusa, koji inače spada u porodicu virusa prehlade. Znači to je ono što se vrti u populaciji praktički svakodnevno, od čega odrasla osoba čak oboljeva godišnje do 2 puta, a djeca koja su više u kontaktu 6 do 8 puta. Da, 6 do 8 puta otkrili su neobičnu stvar, a to je da su našli autoimuna protutijela protiv interferonske signalizacije i to upravo interferona takozvanog tipa 1 i omega. To su inače interferonima kojima sam se ja dugo godina ozbiljno bavio i proučavao. Možda nemamo vremena da objasnim sve to skupa, to je jedna prilično interesantna završena slika, ako se gleda kroz detalje, ali ako se vidi pregledom, ako gledate cijelu šumi zadine, onda je jako shvatljivo. Znači imate kroz, ja mislim, 15% ljudi koji su umrli, pronađena su protutijela koji blokiraju signalizaciju, a to je osnovno da bi se mogli u genomu napadnutih inficiranih stanica generirati praktički antivirusna obrana. Obrambeni mehanizam. Namjerno ne govorim imunološki organizmi, jer postoji nešto što su u prirodi, u životinjskom carstvu razvijalo milijarde godina, doslovce milijarde godina do nastanka kralježnjaka, koji i dan danas egzistiraju, znači svi kompletno kukci, člankonošci, recimo mekušci, školjke, hobotnice, oni uopće nemaju imunološki sustav, mogu dugo živjeti. I oni također imaju svoje viruse, također imaju svoje bakterije. Međutim, oni ne umiru od toga. Oni imaju praktički također moćne organizme koje su imanentne ama baš svakoj somatskoj stanici. Znači, kod čovjeka, mi kao sisavci, tako dalje, sve smo mi to skupa naslijedili i još na te obrane, koje čak i vrlo malo uče na medicinskim fakultetima, nadogradili smo jednom obranom koju mi nazivamo imunološkom obranom. Jer sada ja onako kratko da ljudi bolje razumiju, je li moguće sada u isto vrijeme oboljeti od ovoga korone, COVID-19 i od ove klasične gripe? Pa, teorija kaže da ne može, znači u isto tkivo, u istu stanicu, istovremeno se naći 2 virusa. To su otkrića koja datiraju još iz 50-ih godina, koja su potvrđena u mnoštvu nebrojeno laboratorijskih eksperimenata. Znači, vi stanicu, ako ste inficirani s nekim virusom, u tu stanicu više ne može ući drugi virus. Čak ako iz staničnog supernatanta, znači izlučevina stanica koje su inficirane i koje će možda i uginuti od tog virusa, izdvojite tekućinu bez virusa, prenesete u staničnu kulturu, stanica koje su potpuno zdrave, vi nećete moći te stanice inficirati nijednim virusom. Znači, nemate virusa unutra, imate samo stanične izlučevine. Šta je u tim izlučevinama? Jest interferon. To je ono bitno. To je ono najbitnije. Prema tome, ovdje nemate imunološkog sustava, nemate imunoloških stanica, ali imate staničnu liniju koja dobila informaciju iz izlučevina bilo koje stanice, mogu biti stanice bubrega, stanice gušterače, bilo čega.
Ako dobiju signale od stanične kulture koja je već napadnuta od virusa, tada ove stanice, ako im dodate to, nećete moći inficirati virusom. Nećete inficirati bilo koji virus. Samo jedan. I to je to. Možete na samo jedan, to se zove takozvana virusna interferencija. Dobro, jučer je došlo je cjepivo, to se razvozi po zemljama, vidjeli smo čak po dugim cijevima da se to čuvalo, ne znam iz kojih razloga. Međutim, ja ću reći, znači čuvanje, to je te PR propagande. Naime, kad nešto se čuva dugim cijevima, to vam je, čuva se, ne znam, zlato, vrijednosti, novac i tako dalje. Želi se tim jednim scenarijom prikazom reći kao to nešto strašno važno. Jer sad ti meni reci da u stvari nama, je li ovo cjepivo koje je praktično proizvedeno u manje od godinu dana, čitav život si u proizvodnji cijepiva, interferona i sve ne, je li zaista bilo moguće proizvesti, znamo da se cijepivo razvije 5-10 godina, pa testiranje na životinja, pa na ljudima, pa promatraju se nakon toga reakcije. Sad se ovo jednostavno proglasilo kao vrhunskim uspješnim cijepivom i da je to, dakle, je li to baš tako? Čujte, onaj dio što se tiče same proizvodnje cjepiva čak je i kraći dio, ali ovaj drugi dio što se tiče ispitivanja njihove učinkovitosti i posljedica, to traje već jako dugo. Mogu samo reći da su istraživanja u ovom drugom segmentu su prilično invalidna. Oni su naišli na neke probleme na koje nisu mogli odgovoriti, nisu ih mogli riješiti. To su takozvana predklinička ispitivanja na životinjama, pa su onda jednostavno ta ispitivanja izbacili iz samih istraživanja. Koliko znam, istraživanja cjepiva Moderne, koje je također mRNA cjepivo, cjepivo gdje imate čak i veću koncentraciju takozvane messenger ili glasničke ribonukleinske kiseline nego što je imao Pfizerovo cjepivo, oko 100 mikrograma, ja mislim 100 mikrograma imate biomase toga RNK. Oni su u pokusu imali u početku nešto preko 80 ljudi, međutim kraj tih ispitivanja, vi morate ispitati drugu dozu i tako dalje, mislim da ih je dočekalo negdje oko 30. Što je s tim ljudima, zašto su odustali od toga, koji su razlozi? To ne znam. To ja ne znam, to su samo podaci koje sam ja isto skupio sa interneta, naravno ja ne mogu, ja mogu vidjeti samo podatke kako ja na njih najeđem, ne mogu znati. Ja sam ovdje imam u sljedeći problem. Kaže se u prilike ljudski razmišljajući. Pa dobro, ajmo, ako se došlo do nečega, neka se to plasira na tržište, da neka je bolje išta nego ništa, jer jedan broj ljudi iz rizičnih skupina umire. A s druge strane, dakle, imamo moguće posljedice za koje sad još niko ne zna. Pa ovdje imamo, jesu li rusko, kinesko i američko, njemačko cjepivo na istoj bazi rađene, riječ u istom temelju. Imate ta vektorska, imate ova mRNA cjepiva, ali ja ću reći problem zbog čega su preskočili predkliničke studije, znači na životinjama. Naišli su na jedan fenomen koji je poznat od prije, a on se skraćeno naziva ADE fenomenom, i to je engleski Antibody Dependent Enhancement. Što to znači? To znači da protutijela umjesto da rade svoju funkciju, da neutraliziraju taj virus, da ga oblože, pa ćemo kasnije biti taj mehanizma neutraliziran, pojeden, ona radi suprotno. Ta protutijela čak... Pardon, ti govoriš sad o ovom mRNK tehnologiji, jel? Govorim o studijama koje su rađene i o fenomenu koji se baš za korona i još neke druge viruse znao prije, a to je da stvorena protutijela ne samo da ne neutraliziraju ono zbog čega su cjepiva proizvedena, nego čak olakšavaju i čak pojačavaju infekcije. Znači, vi ste dobili jednu situaciju da životinje kod kojih ste vi cjepivom postigli imunitet, tu skupinu životinja, cijepljeni životinje, to zovemo da je to eksperimentalna skupina, ako ih inficirate tim istim virusom protiv kojeg su oni cijepljeni, oni će vam se uginuti. Pokusna skupina, znači cijepljeni životinja sa imunitetom će nam uginuti. Dok kontrolna skupina koju niste imunizirali, koji nemaju protutijela, sve će preživjeti. Šta se dešava? Tu postoji jedan fenomen
Ja govorim samo jedno fenomeno, ima puno fenomena, možemo do jutra pričati o problemima s kojima smo se susreli sa ovim mRNA-cijepivima. Problem u tome što je koronavirus jedan izrazito mutirajući virus. Pardon, kad sam te pitao prije par mjeseci koliko je mutirao, pa ti si rekao već je nekoliko desetina puta mutirao, 50. Da, među vremenu, to je čak i bili raniji podaci da je on mutirao 100 puta. Sad, pardon, da se nadovežem, imam pitanja koje su postavili neki naši... Nisam objasnio AD fenomen, to je interesantno. AD fenomen je jako interesantan. Znači, on izrazito mutira, za razliku od recimo virusa ospica, koje ne mutiraju toliko. Vi kad jedanput se prokužite kao dijete, ako prebolite osjebu, praktički imate imunitet cijelog života. Ako je, recimo, majka, ako se radi o ženi, tada će ona ne samo biti zaštićena, ona kao subjekt, nego će ona ta ista protutijela moći prenijeti i na svoje dijete, koje će biti onda zaštićeno i onda kada nema svoja vlastita protutijela i još nema dovoljno razvijen imunološki odgovor da na to odgovori. Ovo cjepivo, mRNA, ono u sebi nosi sekvencu od 2000 nukleotida, po tri nukleotida nose informaciju za jednu aminokiselinu, što znači kad se on realizira u protein, spike protein, on će nositi otprilike 650, taj protein 650 aminokiselina. Receptori kojima imunološke stanice, kad se to prezentira, opet to je jedan kompliciran proces. U našem organizmu. U bilo kojoj stanici, znači bilo koja stanica može prezentirati, ako im se daje mRNA cjepivo, imunološke stanice prezentiraju receptore kojima pregledavaju, znači stanicu površinu, to rade stalno. Da li je došlo ili nije došlo, to se može i pojačati, može biti i slabije. To se radi na hladnom pogonu, da se razumije. Znači, imunološki sustav pregledava sva naša tkiva, apsolutno sva naša tkiva, da li su ona vjerodostojna, tokom cijelog života. A ako nisu, oni ih odmah... Oni ih moraju ukloniti. Eliminirati. Tako je, imunološka reakcija protiv stranoga došla je kao nadogradnja kontrole vlastitoga. To je ono što, recimo, liječnici struka uopće ne razumiju, čak ni imunolozi ne razumiju koja je uloga imunološkog sustava. Znači, vi sada imate, ako je receptor može uočiti i kontrolirati površinu 5-6 aminokiselina, a nudi mu se putem membrana jedna struktura koja je početno imala 650 aminokiselina i kroz taj sustav se ona samlije u niz malih djelića koji su veličine upravo te, možda 8 do 10 aminokiselina, tada mogućnost prepoznavanja jest da se stvori i do 100 protutijela. 100 protutijela protiv koronavirusa. To se dešava, to uopće ništa nije neobično. Da znači da je jedan antigen sa puno epitopa, mi kažemo, imate veliki broj protutijela. Međutim, kako oni mijenjaju, znači ako se jako brzo mutiraju unutar sebe, tada kada stvorite protutijela protiv ovoga virusa, protiv recimo ovog koronavirusa, koji u međuvremenu je 100 puta mutirao, opisana literatura, 100 mutacije, može se desiti da ono protiv čega reagira na ovaj virus je jako rijetko. Znači, nećete imati veliku gustoću protutijela koja će biti posložena po pravom koronavirusu, ako on već dođe u organizam, a doći će u organizam, nego će biti rijeđe postavljeni. I onda se dešava to da stražni dio protutijela koji se aktivira vezivanje protutijela na antigen, on promijeni svoju konformaciju i postane biološki aktivan. Stanice često imaju na svojoj površini takozvane receptore na ovaj stražni dio. I preko toga receptora i aktiviranoga stražnih dijela protutijela, virus koji je vrlo rijetko poljete s tih protutijela, može se zalijepiti u stanicu i to je omogućava toj stanici da ona uđe unutra. Prema tome, umjesto da rade nešto protiv virusa, oni protutijela mogu u ovoj situaciji brzo mutirajućeg virusa čak i pojačati infekciju. I to je odgovor zapravo zašto životinje su iz ovih predkliničkih istraživanja uklonjene. Znači životinje koje su imunizirane, pa onda inficirane su uginule, dok one životinje koje su inficirane, koje nisu inficirane, koje nemaju protutijela, inficirane, nisu uginule.
Znači imate potpuno, apsolutno suprotnu situaciju. To je ADE fenomen i on je poznat u imunologiji. I to se dešava baš kod koronavirusa. Znači, prva stvar, dajte sada vi to cjepivo koje ste napravili, koje ima tu jednu sekvencu i onda će doći do mutiranih sojeva. Može se desiti da upravo zbog toga, zbog tih pustih mutacija, umjesto da imunološkim odgovorom suzbijemo koronavirusom, da ćemo ga pojačati. U stvari ti si sada objasnio, to je samo jedan prije pitao ovaj mRNK, dakle, kako on djeluje, znači u samom cijepivu, jel? Ako sam ja to sada dobro shvatio, mislim da jesam, jel? Kažem, postoji jedan put koji je vrlo interesantan, kojega očito naš stručni stožer uopće ne razumije kako ide. Oni pričaju... Tamo su najbolji stručnjaci. Bojim se, ja ću vam iskreno reći... Ali nije li ti malo simptomačno, to sam gledam, naravno kao političar, tamo su praktično svi stručnjaci iz jedne stranke. S druge strane, građani znaju da izvanredno stanje u Hrvatskoj nije nikad proglašeno. Prema tome mi imamo jedno parapolitičko tijelo, to je rekao i predsjednik države i svi ljudi koji su usude govoriti da je to naprosto nepotrebno. Budući da evo sad nakon 10 mjeseci, kad gledamo, ovo sam te mislio pitati, znači mi imamo s druge strane nešto što su brojke, a brojke su u statistici. Pa reci ti nama, kad si zadnje podatke, kad gledamo od početka godine do sada, stječe se dojam, kad čovjek gleda svaki dan udarne ove medije, pa stječe se dojam da je okolo jako puno ljudi umire. Međutim, evo i akademik Radman je prije 2 mjeseca, otprilike ne znam, i on je poslao poruku, ljudi moji, otprilike će broj umrlih u Hrvatskoj biti na istoj razini, on je čak rekao možda nešto i manji. Jel se ti slažeš s tim, kako je tvoje mišljenje o tome? Pa ono što su, znači nije se po statistikama, po svemu, znači statistika ako gledate po ukupnom broju umrlih, a to je ono najbitnije da biste mogli, znači od tih pustog drveća mogli vidjeti šumu, vidljivo je da, recimo u Španjolskoj, da makar je to bilo, su izvještavali od najvećem broju smrti u Europi, pa Italija, pa Amerika i tako dalje. Kad pogledate statistiku unutar 10-15 godina, dolazite do jednog apsurdnog podatka da je ova godina prije u Španjolskoj, to je bilo od prije 10 dana je bila ta statistika, da je recimo najslabija po smrtnosti unutar posljednjih 15 godina. Ne. A onda kad se javio dr. Radman, tada je u Hrvatskoj bilo negdje 2000 za to razdoblje manje umrli nego prethodnih godina. Mislim da je najgora godina bila 2015. Baš o toj godini nešto pričao i predsjednik, a to je bilo rano, to je bilo recimo u 4. mjesecu, znači na to je, mislim da je on na to skretao pažnju. Ono što bih ja dodatno skrenuo pažnju, a to je, prvo pandemija je ranije, po ranijoj terminologiji bila jedna bolest koja povećava smrtnost u populaciji za iznad 7,3%. Sad je to zapravo 0%, čudni su kriteriji kako se proglašavaju te moderne pandemije, ali ako usporedite sad u 2020. godini broj umrlih od korona i od ostalih smrtonosnih bolesti, recimo naglašavam, posebno tumorske bolesti. Možda mi udar, srčani sve ono ostale. Ako imate jednaki broj mrtvih, to znači da se desilo jedno pravo čudo s tim koronavirusom, da taj koronavirus je zapravo potisnuo druge ozbiljne, zapravo najozbiljnije bolesti. Pa onda ja bih mogao malo se i našaliti na tu temu i onda reći da zapravo korona ima na tumorske i sve ostale bolesti čak blagotvorno djelovanje. Znači pustite koronu pa ćete onda imati manje tumorskih bolesti, smrti od tumorskih bolesti. Naravno, to zaključivanje mogu očekivati od stožera, ali tako zaključivanje ne možete očekivati od ozbiljnih ljudi. Da, dakle, statistika, ja sam govorio, poštovani građani koji nas pratite, naravno mi ovdje nismo došli da pričamo, što se kaže, bajke i priče o ozbiljnom problemu. Vidite,
ovdje je s nama vrhunski ekspert, dr. Srećko Sladoljev. Ovo su ozbiljne teme, nitko ne negira postojanje tog virusa i spektra koronavirusa s kojim se susrećemo već godinama kad smo bili djeca, da pokušavamo naći racionalne odgovore, o ovome otvoreno pričati, da se čuje alternativno mišljenje, a ne recimo vidite doktora Sladoljeva, pa ima i drugih, nisi ti dakle jedini, ti sam govoriš, malo prije kad smo govorili, ima još ljudi, stručnjaka s ovog područja, ali ne mogu doći do izražaja. Vidite, mi plaćamo Hrvatsku televiziju svaki mjesec 80 kuna, ali vi ne možete to, znači dolazi samo onaj ko znači govori ono što paše aktualnoj vlasti i stožeru. Sjećam se kada je bila svinjska gripa, ti si se namjerno zarazio virusom svinjske gripe. Zašto se namjerno zarazio? S kojim ciljem? Zarazio sam se iz istog ovog razloga iz kojeg zapravo sada se nalazim sad u ovome improviziranom studiju. To je bilo da smanjim anksioznost u društvu. Znači, anksioznost, strah od nečega, to je zapravo nešto što se u medicini čak i proučava kada se govori o nocebo učinku. Znači, ako čovjeka dovoljno jako prestraši, ako primiti informacije da si ti baš u toj rizičnoj skupini, može se desiti, to su sve šanse da se desi, da ćeš ti umreti od straha, a ne da ćeš umreti od tog uzročnika. Ja znam nekoliko primjera, a inače placebo i nocebo sam se, da kažem, čak sam bio zainteresiran za to i dosta sam o placebu i nocebo sam i pročitao. Placebo čak imate i u kirurgiji. Placebo su čak recimo imitirali tako da su ljudima koji su imali neko oštećenja koljena, to je najčešća operacija, recimo u Americi jako puno imate slučajeva, pa su gledali da li simulacija takvih ljudi koji su imali neki problem s koljenom, tako da misle da su zaista napravili zahvat, a nisu ga napravili, ali ne znam, otvore, naprave rez, pa nešto pučke i tako dalje. Imate ljudi opisani u medicinskoj literaturi da su nakon toga igrali košar, a nisu ništa napravili. Prema tome, tu postoji jedan fenomen, to znači taj fenomen dolazi iz snage našeg duha, vjerovanja, volje. Vi ćete umrijeti ako nemate volju za život. Ostalo ono što mislim znamo i da nismo neki stručnjaci je da stres, dakle kako god do čega došao, posebno straha, on sam pokušava i imunološki sustav. Znači prva osoba koja je od korone umrla u Hrvatskoj, ja nju nisam poznao, ali bio dobar poznanik i prijatelj jednoga moga prijatelja, da mi se to skupa rekao, prva osoba. To se desilo u Istri, on je baš spadao u tu rizičnu kategoriju, nije imao nikakvih simptoma, ali je bio pretio, šećerna bolest itd. Njemu su PCR metoda, koja je jedna manipulativna metoda koja, mislim, će, ako se vi s time dobro igrate, ako znate manipulirati, tada ćete sve i zdrave i nezdrave, sve ćete pretvoriti u COVID bolesnike. Mislim, bio u izolaciji, jednu noć, ujutro su našli mrtvo, od straha. Bolest nije imao. Sad vidiš, ti si se zarazio virusom svinjske gripe, praksa je pokazala, empirija, da si bio u pravu, znači da tu se desetine milijuna kuna potrošile na cjepiva koja su naprosto bila potpuno promašena. Jesi li te neko pozvao iz te vlade da ti barem oda priznanje, da kaže, sad, evo, ti si hrabro istupio, pokazao se da je točno, budi dio naše tima, su te zvali uopće i ovaj tim, jer ti imaš sustav? Ne, nisu me zvali ni sada, nisu me zvali ni prije, ali bila je potpuno drugačija situacija. Znači, priznanje sam dobio od medija, koji su interesantno u ovoj situaciji potpuno na drugoj strani. Ja sam očekivao ovo pitanje, ja sam popisao naslove koji su se nakon moga istupa i protivljenju svinjskoj gripi i kupnji svinjskog cjepiva izašli odmah u mojoj suspenziji. Znači, u roku od 15 dana ja ću vam samo pročitati naslove medijske, pa usporedite naslove u medijima danas s onima koji su bili prije 10-11 godine praktički u identičnoj situaciji. Evo izaberi neke Ja ću samo redati, možete čak i naočale da bolje vidite. Znači, prvi je bio 330 milijuna kuna za neprovjereno cjepivo. Onda drugi,
Znači brzo reći. Sladoljev dobio otkaz na Imunološkom zavodu. Otkaz je dokaz da je Sladoljev otkrio nešto vrlo teško i prljavo. Samo lud čovjek ne bi povezao intervju Sladoljeva s otkazom. Žestina kojom se krenulo na Sladoljeva odgovara žestini kriminalaca. Tko još želi biti hrvatski žviždač? Radničko vijeće Imunološkog podržalo Sladoljeva jer nije otkrio posebnu tajnu. Sladoljev poziva vladu i DORH da raščiste situaciju na Imunološkom. Sladoljeva iz Imunološkog tijela, pazite, ovo su sve medijski naslovi, sad držite na glavu samo ovu korona pandemiju. Ne? Hrvatska kupila cjepivo od firme osumnjičene za korupciju. Pfizer je platio zbog korumpiranja liječnika radi prodaje svojih pripravaka. Predsjednik Mesić, kod nas nose posljedice oni koji otkriju kriminal, a oni koji ga počine prolaze dobro. Premijerka Kosor najavljuje istragu zbog neprovjerenog cjepiva protiv svinjske gripe. Ministar Milinović, hitno radite Sladoljev na posao. Protuudar DORH-a, krim policija ulazi u Imunološki zavod. Afera cjepivo, strah na Imunološkom zavodu. Netko jak čuva leđa ravnatelja Imunološkog zavoda. Opasnost od uništenja dokaza. Sladoljev i tako dalje i tako dalje. Ovo su svi mediji bili na tvoje strane. To su, naravno, ne samo mediji, predsjednik države. Neka mi otvore medije za jedan dan, neće se niko u Hrvatskoj. Reci mi sad što se promijenilo da stigle jedan put nakon ove sale, dakle. Pa mislim da mora konačno uspjeti ta agenda, kad se zove agenda 21 ili depopulacije. Znači, ovdje je, očito su mediji, nisu dobro pripremili medije. Sad su mediji totalno pod kontrolom. Ne može nitko u medijima ništa zucniti niti protiv ove lažne korona pandemija, niti išta neko zucni protiv opasnog i neprovjerenog mRNA cjepiva. O tome možemo pričati. Evo sad ovako, ja bih iskoristio priliku, inače, poštovani građani, mi smo, znači, stranke Promijenimo Hrvatsku, naš tim je proveo istraživanje na temelju vaših odluka, na temelju vaših javljanja i ovdje vas u razdoblju 19. do 24. sudjelovalo 1062 ispitanika, ispunili ste znači našu anketu, žena je bilo 52%, muškaraca 48% kao u društvu, jel? Reprezentativan je uzorak. Naravno, može se prigovoriti da eto, ima nešto više ljudi koji su nama skloni, međutim, ovdje je navedeno na kraju barem jedno 8 izvora od drugih medija koji su radili svoje istraživanja i evo ja ću vam samo reći nekoliko najvažnijih nalaza iz ove ankete koja je znači uređena. Znači 98% ispitanika u ovoj anketi nije imalo COVID-19 ili su ga imali bez simptoma ili uz blage simptome. Nadalje, ovdje 85% ispitanika nema povjerenje u stožer i mjere, 5% ima povjerenje, dok je 10% bilo suzdržano. Vidite, i druga istraživanja govore negdje da oko 60% i preko 60% nema povjerenja u stožer, prema tome kompatibilni su podaci. 92% ispitanika nema povjerenje u cjepivo i neće se cijepiti. 4% ima povjerenje, želi se cijepiti, 3% je suzdržano. Mi vidimo, evo, što je zanimljivo iz zdravstvenih ustanova, da preko 50% se ne želi cijepiti, ne samo ovdje, nego i u Njemačkoj i u Americi. I još ono što je jedno zanimljivo pitanje koje ste odgovorili, 68% ispitanika smatra da se iza pandemije kriju i neki drugi interes. 23% su ispitanika smatra da je vjerojatna mogućnost drugih interesa, a 9% ne smatra da je pandemija bila planirana. Kako se tebi čini, Srećko, ova anketa? Pa, možda je premali uzorak. 1060 ima, inače se radi istraživanje javnog mnijenja na 1000. Da, sad ne znam kako je napravljen probir onih koji su dali izjave, da li je to random ili je to, mislim, ne znam na koji je to način. Drugo je ako vi slučajne polaznika, drugo ako su neki zainteresirani da daju neku izjavu. To sam već rekao da se može uputaka. Ali smo naveli ovdje 8 drugih istraživanja, dakle, što se tiče i povjerenja u stožer, što se tiče i spremnosti na cijepljenje, uglavnom to smo mogli vidjeti i čak i mediji, ovi službeni, tako reći, navode da službeni mediji su naveli da u Hrvatskoj je čak 60%
ljudi koji su skeptični Da. i cijepiti se neće. politici. Međutim, problem je u tome što će se ljudi vjerovatno u većem broju ipak cijepiti iz drugih razloga. A taj je što neće moći obavljati svoje poslove koje su od egzistencijalne, znači njima su od egzistencije. Čitao se, primam poruke, svjedočanstva, ljudi kažu ja se moram jednostavno žrtvati, ja moram riskirati, jer vi banke vam neće necijepljenima dati mogućnost da se koristite bankomatima. Oni će imati za to jednostavno objašnjenje, vi koji niste cijepljeni, ako tamo tipkate po tim tipkama kod bankomata, prenećite zarazu i onda će doći drugi koji su uredno cijepljeni, koji su bili svjesni, koji su bili pametni, koji su bili odgovorni, koji su odgovorni i prema sebi i prema drugim i sve ove floskule iz totalitarnih, jednostavne totalitarne poruke koje su tako dobro smišljenje da vi kad ih čujete vi ste praktički paralizirani. To znači, ne nosite vi to zbog sebe, nego vi to nosite zbog drugog. To je isto ono kao, mislim, možete biti ne znam šta ulje na cesti, tračnica i tako dalje, vozi 20 na sat, pa skrivite nesreću da će vam dati onu fenomenalnu formulaciju, niste prilagodili brzinu vožnje uvjetima na cesti. A nesreća je nastala zbog neodržavanja ceste. Da, i to moglo biti ne možeš letati avion, ne možeš ići na koncert, pa ćeš druge zaraditi, tako dalje. No sve ukazuju na to, ne samo to, dakle i drugi eksperti koji su govorili su da ovaj virus, znači, problematično je, čak smatraju da je on, znači, kako bi rekao, proizveden, jel? I na taj način da... Ne smatram, to je definitivno. To je definitivno, evo i ti potvrđuješ. Prema tome sad, možemo li mi taj virus, ti si rekao na kraju ovog razgovora da bi ti mene kao ekonomistu pitao par pitanja, možemo li reći da je taj virus priča za sebe ili je on dio zaista široke priče? Inače, poštovani građani, obično se voli reći da to s kogod propitova pitanja, to su teorije zavjere, to je ovo, to je ono. Naravno, do toga ima, kao što postoji science fiction, mi ovdje koji razgovaramo, mi tome ne pripadamo. Dakle, ne govorimo ni za sve što govorimo, kao i ljudi s kojima surađujemo, mi smo ozbiljni ljudi, nudimo argumente. Znači, ja nisam nikakav teoretičar zavjere, ono sve što sam rekao za svinjsku gripu, 4 stvari, i za cijepivo i za gripu, to se zaista sve dogodilo, sad neću to elaborirati. Za ovaj virus, ono prvo što sam rekao, odmah kad su proglasili pandemiju, rekao sam što? Rekao sam da će se provlačiti kroz ključanicu i da će uglavnom prolaziti asimptomatski. To je bilo u projekcijama koje je dao Oxfordsko sveučilište da će biti 100 milijuna naših, bila čista heresa. Na koncu se potvrdilo što? Zapravo da se provlači asimptomatski. Moja teza da će se, evo, ne znam, iz drugog mjeseca, trećeg mjeseca, da virus se neće prenositi uglavnom kaplično, nego će se širiti aerosolom. Potvrđeno je kasnije kroz, ja ne znam kako, ali znanstveno istraživanja. Znači, aerosol, to je onaj dah koji vam ostane, kondenzat koji vam ostane, vi to ne možete zadržati maskom. Znači, to, mislim, šta znam, molekula vode vam je 18 angstrema, a pore su vam, ne znam, ovih masti, ja ne znam koliko, 300-400 nanometara. Ali gledaj, sad da te samo prekinem, znači ponovo prizivam statistiku. Da. Dakle, ako mi se moramo za nešto čvrsto upati. Statistika, broj umrlih, znači morbiditet u Hrvatskoj, mortalitet. Sad o čemu se ovdje dakle radi? Očito se, kad vidimo produkciju, masovno širenje straha, dakle, na tome se gradi politika upravljanja strahom. Najlakše ljudima, ajmo tako reći, upravljati ako ih se dobro ustraši. Pri tome niko od nas ne umanjuje probleme s kojima su, ali statistika je neumoljiva i ona ovako govori. Sad, zanimljivo je što ovo bi te pitao. Zašto je sada, recimo, se zatvaraju županije? Nije li to logika kada krene određena epidemija, pandemija, tek na početku da treba zatvarati određene cjeline, a sada diljem Hrvatske imamo stotine tisuće zaraženih, je li to naprosto, što se kaže, promašena mjera u ovoj ovakvoj situaciji? Po meni su sve protupandemijske mjere promašene, jer pandemija nema
Znači, ako je pandemija nešto što izaziva višak smrtnosti preko 7,3% po ranijim udžbenicima, a sad imamo 0 ili čak i manje, znači situacije gdje je broj mortaliteta u populaciji sa komorbiditetima iznad 75 godina, od 0,5 do 1%, a kod ovih mlađih od 0,02 do 0,03. Kakva je to pandemija? Kakve mjere, kakve maske, kakvo ludilo? Pa maske uzrokuju bolesti. Znači, maske, to sam tumačio i to se i dešava. Ali čekaj, ovako, oprostite, onda tipično bi ti sad bio prigovor ovako, dođi ti u KB ovdje pa vidi kako tamo ljudi pate na respiratorima, pa ne bi govorio tako. To je isto propaganda i glupost. Od uvijek su ljudi umirali. Znači, ljudi su pronašli na internetu izvješće 2019. i siječnja 2020. gdje govore također o istim situacijama, da nemaju respiratora, da ljudi umiru. To je sezona umiranja od gripe. Druga je stvar, kada vam svi mediji... Ali to mediji tada nisu na ovaj način prezentirali. Oni su isto, da bi pojačali cijepljenje protiv gripe, isto su to radili. Ali ovaj put to rade po defaultu. Sve informativne emisije, počeš i od najranijih jutarnjih do navečer, po defaultu, to je titlovano, subtitlovano. Nikakve druge informacije nemate nego su vam broj umrlih i na respiratoru. Zašto? Oni su vam putem medija za koje smo im dali koncesiju da nas informiraju. Znači, dali smo im mi, oni za to plaćaju, ali da nas informiraju, ne da nas dezinformiraju. Uveli su vam na smrt i umiranje u naše domove. I mi to gledamo kao budale, kao preparirani, kao hipnotizirani te smrti. Smrti se događaju. Sad je razdoblje umiranja. Ono će proći sa zimskim periodom i tada će to biti manje. Već su sada rekli, pazite, opet nož u leđa, opet jedna dezinformacija. Ako, kaže, se procijepi u Hrvatskoj preko 1 milijun ljudi, onda možemo očekivati do ljeta pad umrlih. Znači, znaju vrlo dobro ti kreatori, čitalo ove igre, čitalo scenarija, da nakon zimskog perioda u kojem umre od 10 do 15 ljudi više nego u ljetnom periodu, da će zapravo zbog situacije biti manje umrli. I to će onda oni pripisati cijelu uspješnosti. Dakle, Meškin, ja nisam rekao dvije najvažnije stvari uz ovo cjepivo. Ono kad sam rekao da se može očekivati neplodnost kod žene, da se mogu javiti masovni ataki imunološkog sustava na čitav organizam koji nije naivan, koji već ima protutijela. Zato je ministar Beroš i cijela ona klika nisu se htjeli cijepiti jer su čitaju što ja govorim. Prepali su se mojih upozorenja. A ta moja upozorenja da će cjepivo mRNA, da se razumijemo, ne ovo klasično cjepivo mRNA, pretvoriti trenutno cijeli organizam, objasnio sam čak i puteve, kako to nastaje. Jer sam se bavio time. Mislim, znam i od ranije, ali sam se specijalno time bavio. U to sam se upustio, pročitao sam neviđeno znanstvenike. To je najteži dio posla, kad mi fale određene informacije, da se upustim u čitanje literature. Znači, u istraživanju. Najteži dio posla svakoga, i pravnika, i onoga molera, jeste priprema. Ti ljudi koji se javljaju, vama pričaju o pandemiji, to su ljudi potpuno nepripremljeni. Spomenuli ste neku partiju, pa najveća partija to je partija novaca. Polovica tih stručnog stožera, ovoga stožera i tako ne su na platnom spisu Billa Gatesa, koji je počeo sa istom simbolikom, sa istom scenografijom, sa tim spajkom, neke 2015. godine po svijetu držati predavanja o korona gripi. Ista scenografija, iste slike. Počeli se pojavljivati početkom 2020. početkom 2020. godine. Najveći problem ovih mRNA cjepiva, to opet ne mogu kratko objasniti, zato što imunologija, imunološki nadzor ide drugačije. Znači, nije imunologija stvaranje i nije samo protutijelo. To je drugačije, to sve skupa ima. Definitivno, organizam koji primi mRNA cjepivo, tu informaciju, a može ga primiti bilo koja stanica, jer je vektor koji ga prenosi, je lipidna ovojnica, lipidi, on čak biti nema. On je potpuno imunološki inertan. Lipidi su imunološki inertni. Neće oni proizvesti nikakvu anafilaktičku reakciju, što govore da je to posljedica cjepiva. Zato što je cjepivo, znači, što se tiče te strane, što se tiče sastojaka, potpuno je inertno.
A imate opisane slučajeve, čak i kod ove populacije koja je prvi put cijepljena, ali moguće da su prebolili koronu pa već imaju protutijela, da se dešava u tim organizmima upravo ono što sam i rekao. Zbog toga što, znači, ako je lipid, on se spaja sa lipidnim ovojnicama, bilo koje stanice, ulazi unutra, u tvornice tih proteina, biva izbačen vani na površinu radi imunološkog nadzora kao dio fiziološkog procesa koji se cijelo životno, znači cijeli vaš život, 100 godina, ako živite 100 godina, to tako funkcionira, bit će prezentirani na membranama i takav jedan sustav koji je već informiran, on će, ako ima protutijela, on će to vidjeti i atakirati će sve stanice. Znači, to će do jednog masovnog napada kao kada organizam reagira protiv transplantata, ako nisu histološki podobna tima. Znači, imate masovnu imunološku reakciju. Imate onu medicinsku sestru u Americi koja se na pol sat nakon primitka cjepiva srušila i umrla je nakon 8 satima, kako se to pokušava prikriti, ali imate izvještaje, ja sam ih pripremio, neću sada to čitati, znači liječnici u američkim bolnicama koji su vjerovatno bili u kontaktu i možda su stvorili protutijela, jedan doslovce opisuje. Kaže, 4 nas je nakon primitka prve doze, ono što sam osjetio sljedeći dan i nakon 12 sati, to je neobjašnjivo za imunološke reakcije protiv cjepiva. Kaže, ja sam se cijeli tresao, gubio sam svijest, nisam znao što. To je ono što sam ja rekao. Imate atak, masovni atak na organizam koji u trenutku postane kao gigantski transplantat. Problem je u svemu tome što jedan od ovih djelića na spike proteinima odgovara jednome proteinu koji je odgovoran za, koji je vrlo sličan sincitinu, jednome proteinu koji je odgovoran za formiranje placente. Ja nisam siguran da taj protein je prošao u fetalnom razdoblju, ono razdoblje stvaranja takozvane tolerancije na taj protein. Smiju se tomu, kaže, to je samo jedna sekvenca od 9 aminokiselina. Ja sam vam rekao da receptori na imunološkim stranicama prepoznavaju površinu od 5 do 6 aminokiselina. Znači, ako je kompatibilan sa sincitinom u 9 aminokiselina, uz toku stražnu prezentaciju može doći do ataka toga i kad god se sincitin pojavi, znači žena zatrudni i tako dalje, da dođe do autoimunog ataka na taj protein koji ne dozvoljava razvoj placente. Zato sam rekao, a onda oni nek se jave, svi i stožeri, svi Nobelovci i nek mi objasne da to nije tako. Ovako, dakle ti navodiš ovdje, upozoravaš da je to rizično, pa prema tome bilo bi logično da oni ljudi koji moraju, koji su prisiljeni, onda bi u tom slučaju trebalo bilo, dakle, i moralno i zakonski da onaj koji prisiljava ili daje da potpiše izjavu, da preuzima potpuno odgovornost, znači u slučaju nekih negativnih posljedice, ako nekome se naruši zdravlje zbog toga da traži odštetu od farmaceutske industrije i tako dalje. Evo sad nam je već vrijeme odmaklo od pitanja, mogli bi puno razgovarati. Oni su kupirani od odgovornosti, znači unaprijed je, znači svu odgovornost od šteta nastalih cjepivom zbog važnosti je to mora ući. Jer se sad mora, inače nikakve štete neće. Evo, da ne ostavljam pri kraju, ti si rekao da ćeš mene pitati o ekonomistu, pričali smo jako puno o ovim zdravstvenim i političkim segmentima ove korona krize, pa evo, ja ću pokušati kao ekonomist da odgovoriti na ove ekonomske aspekte, posljedice ove korona krize. Ovako, da. Ti si meni sad rešetao ovdje dobrih sat vremena, da? Pa evo, skoro sat vremena pogleda. Mislim, atmosfera malo je prošla da nema grijanja, mogu ti nešto se oznojio, da smo dobro znali, ali mogu si nastaviti dalje, sljedeći sat vremena to da postane još bolje. Sad sam se tek zagrijao, ne? Ovo su inače, dragi poštovani građani, i pitanja vas građana ovdje sad, sve ovo što sam ja pitao, dakle, to je jedno 60% sigurno uključeno vaših pitanja. Sad naravno nismo mogli uključiti ono baš kako ste vi tražili, ali vidite ste kroz čitavu priču da je i doktor Sladolje to sve zaokupi. Pa evo izvolite. Čuje ovako se sad ti malo znoji na ova pitanja. To je za prvo pitanje, evo reci mi, molim te, u kojoj mjeri su vlada države Hrvatske i stožer odgovorni za pad hrvatskog gospodarstva zbog pogrešnog djelovanja glede COVID-19 i da li isti bi morali odgovarati? I kome?
Pa evo, ja sam uvijek postavljam, znači kao prvo u pitanju je struka, da ne kažem vaša, odnosno područje zdravstvene politike, imunologije, epidemiologije. Na temelju toga mi, ekonomisti, procjenjujemo učinke svega toga na gospodarstvo. Ja sam recimo čekao i kao čovjek koji ima neku zdravu logiku, jedno 3 mjeseca, 100 dana kad se pojavila koronavirus, da vidimo što se događa. Kada su počele dolaziti statistike, i ja sam zaključio kao i ti, da je to praktično, da je riječ o virusu, o pojavi koja ima, ajmo tako reći, da nema nikakve jače razorne posljedice od klasične gripe, odnosno virusa gripe koji nas posjećuju svake godine već desetljećima. U tom smislu, 10 godina, da, u tom smislu, dakle, napravljena je velika šteta što je došlo do kidanja u lancu ekonomije između proizvodnje, prometa, znači transporta, potrošnje. Na tržištu radne snage došlo je također do poremećaja, jedan broj ljudi je dobio otkaze, drugi dobivaju minimalce, znači ekonomija je jednostavno došla u jednu situaciju priličnog zamrzavanja. I to je sad dosta pokidano i teško vratiti. Ono što sam predlagao dok sam bio još u Saboru, ne znam da li se sjećaš, 2 sam stvari važne istaknuo. Kao prvo, tražio sam 16. travnja prvi u Saboru da se raspusti stožer, jer sam vidio da to nije takav pomor i da brigu o ovoj, znači, koronavirusu preuzme Ministarstvo zdravstva, što je. I drugo, da Vlada pokrene velike projekte, javne projekte, među kojima konačno započinjanje izgradnje željezničke pruge Rijeka-Zagreb, dalje mađarsko-srbijanska granica. Zašto? To su radovi na otvoreno, jer je još bio ta psihoza. To su veliki projekti, veliki broj ljudi bi radio, sačuvali se puno radnih mjesta. Nadalje, izgradnja po otocima, sada ubrzana, energetske neovisnosti Dalmacije i otoka, posle naravno ima kopno, putem obnovljivih izvora, prije svega solarne energije, 1-2 hidroelektrane navodnjavanja, ništa od toga nije, vjerujem, pokrenuto. I još, to su dakle ovi javni projekti, nije ništa. I još, što je posebno važno, znači, posebna prilika da se napravi javni radovi na otvorenom, tako da nema prigovora. Tako nema prigovora, dakle, pa to je ono zdrava pamet, zdrava logika. I treće, tražio sam od Hrvatske narodne banke da svakom punoljetnom građanu Hrvatske isplati 4.000 kuna na njegov tekući račun. To bi iznosilo negdje po mojoj računici oko 10 milijardi kuna. Pazi, to je bio ožujak, travanj. Tada je trebalo djelovati. Zašto? Da ljudi mogu nastaviti trošiti, upravo su tad mnogi počeli dobivati otkaze, da se nastavi potrošnja, da se nastavi time proizvodnja, da se sačuva najveći dio zaposlenosti, oni su to odbili. Prema tome, dakle, i sada, gdje smo došli u situaciju? Ovaj pad od 15 pa sad 10%, ja mislim da on je veći, on je jednostavno zakonito došao. Netko za to mora naprosto odgovarati. Mi imamo najveći pad BDP-a u čitavoj Europskoj uniji, znači sljedeći zemlja koja ima najveći pad, to je Španjolska, ona ima 8,2%, a prosjek Europske unije 4,3%, a mi imamo prosjek do sada 10%. Znači i Grčka je bolja. I Grčka je bolja, evo. Dakle, ovdje, poštovani građani, evo, pričamo znači i o zdravstvenom i ekonomskom aspektu, propušteni su ove prilike u ekonomiji da se napravi, mi bi danas bili osjetno boljoj situaciji. Da li sve ovo skupa sa korona kriza, misliš ti da je to ipak jedan geopolitički, geostrateški, nešto da ima nekakav širi kontekst ili je to samo zdravstveni problem? Pa ja mislim da to nije samo zdravstveni problem, to nije samo moje mišljenje, nego kad ljudi koji prate znači, geopolitiku na svjetskoj razini, geoekonomiju, ovdje se sad radi naprosto o novim lomovima, jer došao je novi potencijalni lider svjetske ekonomije i politike, to je Kina. Dosadašnji još uvijek lider Sjedinjene Američke Države ne žele prepustiti tu poziciju i to uvijek u povijesti tako bilo. Zašto rade suprotno? Ti lomovi, Kina nema mjera.
Sad, pa to su ta pitanja koja traže odgovore koje su nejasne. Sad, generalno gledano, čitav kapitalizam koji je postao sada u zadnjih 30 godina, koji funkcionira kao financijski kapitalizam, ta paradigma je došla do svoga kraja. Ogromni su dugovi i javni, i privatni. Kome se duguje? Financijske institucije su veliki, vidjeli smo 2008. kakva je bila kriza. Kome se duguje? Duguje se najviše, znači, prije svega banka. Je li ti nešto u životu rade? Ti kopaju ili sili ili žanju, bilo što? Pa zato sam i rekao, financijski kapitalizam propovijeda, dakle, tezu let's money make money, making money from money. Znači, malte ne da se može živjeti samo od ulaganja na financijskim tržištima, to ne postoji, to je nemoguće. I mi smo sada došli, dakle, u jednu slijepu ulicu i sad se otvara pitanje liderstva u svjetskoj ekonomiji i politici i naravno, ja se slažem sa onima koji govore, to su ozbiljni geopolitičari, geostratezi, da mi naprosto u ovoj situaciji možemo promatrati ovaj virus kao instrument jednog biološkog rata u svemu ovome što se na svjetskoj sceni događa. U toj čitavoj priči mislim da je vrlo važno da svaka zemlja, naravno suradnja među narodima i državama je nužna, ali mi moramo voditi svoju nacionalnu zdravstvenu politiku. Pa ti si, meni se dopala, tako sam te upoznao, činjenica da se borio za imunološki, Hrvatska je bila jedno... Nisam za imunološki, za Hrvatsku. Za Hrvatsku, ok, to sam i mislio. Ja bi ga sad zatvorio. Ali dobro, ja mislim da ga treba sa ljudima koji su tamo radili, uključujući tebe, dok još ima tog znanja. Bili smo jedan od 5 naroda koji zna napraviti cjepivo, koji zna napraviti interferon. I evo, ja bi mogu reći kao ekonomist da sam šokiran. Naši ljudi daju besplatno, daruju krv. Ja sam gledao za 2019. godinu. Znaš li koliko smo mi platili na uvoz prerađevina od krvi? Mislim, jedno od 10 puta više nego što je to inače koštalo kad je to proizvodio Imunološki zavod, ja mislim. Dobro, to ne znam, 175 milijuna kuna. Znači, ovdje se uzme krv od ljudi i one se izveze u inozemstvu, tamo se preradi i mi to vrati se i platimo 175 milijuna. Po mojoj računici, ekonomist, znači, skoro da bi imunološki samo od toga mogao živjeti za ove potrebe. A da ne govorimo za cjepiva, za serume protiv i dalje. Dakle, borit ću se i dalje i zalagati kao i ti. Ovo je znači financijska konstrukcija. To je Lizi Grotici bio inače prioritet, upravo prioritet. Ovo je bilo zadnje mjesto. Cjepiva Linneova i Rozinove su bila baš njihova. Tek sada mi vidimo što bi nama značilo da sad imamo jedan imunološki zavod da nije ovako devastiran kao što je. I evo sad bi, dakle, želim vam, poštovani građani, poslati poruke realistične, optimistične. Kao prvo, drago nam je da od ovoga, kao što smo mislili u ožujku, da će možda biti pomor, da to nije tako. Drugo, ne shvaćamo ovo površno i neozbiljno. Svako onaj ko nastrada i oboli, a Bože moj, kao i drugih bolesti, bitno je da mu se pomogne na najbolji način. Moje mišljenje bilo da treba ove rizične skupine koje znači gdje su ljudi sa kroničnim bolestima, lakše je njih bilo izdvojiti. Imamo onako na obali dosta neiskorištenih turističkih kapaciteta gdje su mogle biti i kvalitetne bolnice uz potpunu skrb i kuhinja, sve. Lakše je njih bilo, znači, skrbiti o njima nego čitavu zemlju. Nemoguće je pobijediti na taj način bilo kakvu epidemiju da branite sve. To je naprosto pokazalo se iz povijesti da ne ide. U tom smislu mislim da treba prekinuti ove manipulacije, znači i strahom i preveliko širenje, dakle, ovakvih vijesti što dodatno loše utječe na ljude. I jednostavno prizvati zdravu pamet, razvijati nacionalni zdravstveni sustav, a prije svega vidimo što nam znači donosi budućnost i u tome je važnost oslanjanja na jedan novi, moderni imunološki zavod. Evo Srećko, na kraju ovo je trajalo 65 minuta, dobro si ti rekao. Zahvaljujem ti što si došao, naravno reakcije će na ovo biti, to možemo već znamo kakve će biti.
ali zemlja u kojoj čovjek ne može otvoreno pričati, čuti drugo mišljenje, ono naprosto ne može se zvati demokratskom zemljom. Pozivamo i druge oporbene stranke, znači ne samo stranke, nego sve ljude, posebno iz akademske zajednice i ljude koji su ugledni u javnosti, da se suprotstavimo svim manipulacijama i zlouporabama, a da se borimo za ono što je. Dakle, tu ne vidim nikakvog razilaženja među ljudima dobre volje kada je u pitanju ono, ako je nešto loše i prijeti, onda ćemo zaista gledati kako da ga riješimo, a ako treba ukazati na probleme, treba se to ukazati. Poštovani građani, ovo je trajalo zaista dugo, nemojte, nadam se da vas nismo umorili, sve što hvala još jednom i eto, želim ti sretnu novu godinu. Božić je evo, prošao, ostaveš ovdje pšenica, neka sljedeće godine bude kao ova pšenica ovdje što je... I samo da kažem gledalcima, mi nismo nikakvi teoretičari, zavjer ovo je prava Coca-Cola.